Dala. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 24. Magunod tinalintag a tao ti anyaman at arigagayan na. Ngamlak aman ti managdakdakas ti kabuteng na unay adumteng. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Daamag ko amay-may sa ababa, iti pagdatdatunan yung agkabsat. Siyak tim mo na anagaram kan ni Sheena, nanang. Timulad lang ni Manong, hindi nakita na ni Sheena. Nagmaday amay-may sa laang ababa, iti pagdatunan yaw. Awan ka diti agpabusoy ka na kayaw. Agkabsat kayo pa'y may. Ay ayatak ni Sheena, nanang. Siyak nga ron tim mo na anagaram kan kuana. Ni Manong ati agpabusoy. Imbag no saan kayo nga agapang agkabsat, gapo iti babae. No apay nga natimulad ni Manong. Agkita kumamot na iti sabali. No apay mat asutel na dyan akabsat mo. Day dyan mo ti paglaingan na, nanang. Manipod ubing kami. Pasensyakan no sumagmamanong aldaw as anak as sumarungkarkan ka, tadda pagtrabawak. Sa dino ti pagtrabahwam? Adda kontrata ti gayam ko abalay. Inak makikontrata ije kabangibang nga ili. Kasta ka di? Sapay kumaa, ta iti kaadak iti trabaho, kat di na ko maliplipatan. Kanayon kanto iti lagip ko. Unay daytan saan aliplipatan? Apay, agabroad ka? Di talaang matkabangibang nga iliti ko na mapapanam. Para kanyak, kat mabayagan jay swag mamanong aldaw adi ka makita. Sapsapulan na kato'y matak. Anya daytan na balkaut ngayon parabaw mo di talamisaan. Saan niya bibiyangan na ita? Itad ko iti sabsabungag. Babayan ti sagot, mapasungbat ko ni Sheena. Apay no sa balik umamat ti armambarok. Nagmaday amay-may sa ababa iti pagdatunan niyo nga agkabsat. Anya ko mga iti pagmadyan na. Ano sino tinalalaing, iso at agbaligi. Masigurado ka siya ti agbaligi tanalaingak. Saan ka day nga imuna ni ading mo ang nagdataon iti nasao ang babae? Anya ko man, isutin mo na. Inauna iso arum bangla nga siya nga inauna, ti umuna ang mga sawa. Agkaribal kayo kiten kagkabsat. Ay, nilito ti bagbagan nyo. Ibagayo nga agsanod, saan ka da siya? Awatan na ito yung nanumasagot ko. Ading ko anak pintas. Apay dayta, manong. Tanda tinapod na panagayan ko ken ka. Nagiti amin nga itid ko. Ading anak pintas. Saan ka kuman nagtaktak pay, manong bantor? Saan ko nga ibilang nga pagtaktaka? Nagpaayakan ka. Araminag ti amin. Tapno may panagnag ko ti kinapurnokan ka, ading ko. Ang, numabalin. Jakpay ko makayat ti makiayan-ayat. Saan ka ba't nga apuraan, ading ko anapintas? Manong bantor, kidawag ko mga ibawing mo iti sabali, ti ayat mo. Sana mabalin natin. Sika lang ti makita to'y pusok. Bulag ti pusok, no may papan itayat. Sika lang ti makita na. Saan matan nga umay ti agnagan iti lito. Jemet kanayon anabartak ti umay. Adda nagtrabahuan ni Lito, nanang. Kapsat na matlaang je bartak ako nayo. Ay, madi jay kanayon na nabartak. Anya aya ti trabaho na day jay. Takanayon mat nga da isagot na ken kano umay. Jak amon anya ti trabaho na nanang. Angem ni Lito, sumursurot no adda agpaaramid iti balay. Ay, mason kunadan samot iti kasjay.
Wenanang, agaramid da kadagiti konkreto ababbalay. May samot dayta narigat at trabaho. Ngam dakkel sa kano matitang danda. Kanayon ka arumwar anak. Anya ka di ti trabahom. Dayta ti pakakitaan na nalaingak nanang. Ada ka na yun kwartak. Lingay litaw. Nawan pakisurutan ng ag-construction, awan kwarta na. Sana balay, tanadalus met at trabaho baraok. Adda ay at trabaho anarugit. Basta amin na pagkwartaan, nadalus. Anyakit na narugitan. Ngam adda pagkwartaan anarugit awagas, anak. Liklikan ti kakasta kita ti trabaho. Apay kumaan narugit ako na yo. Saan mo't akanal ti pangalan ni ti kwarta tap na ibagayo ang narugit. Ay, di nak maawatan baraok. Saan akasta ti kayat ko asawan iti narugit at trabaho? Hello? Oh, nakasagana kayo kadimanan iti sumaron ng operasyon? Masapol nga ibagam kadag iti kakadwa. Ngayon ton rabi inubigat, agkikita tayo iti hideout. Wen, amoyon ti target tayo abalay. O sige, agkikita tayo to ijay. Masapol nga agbaligi man ang ti operasyon tayo. Wow, okay, bye. Anya nga operasyon tinangag ko, anak? Apay adumdumag kayo iti saritaan. Gusto nga umunaga kitay. Nangag ko ti imbagam nga operasyon. Ada maopiraan agayim ko. Mapan ko pasyaran no bigat. Kasta, isapay ko batag baligi ti may wayat nga operasyon ti gayemaw. Ah. Ikararagyaw nga agbaligi ti operasyon na na. Ay, una, takaasim at ti gayemaw. Wow. Alang aron, tamapanakon. Ikararagyo nga agbaligi ti operasyon. Hello? Nakaawag ka mat, Lito. Kumusta kan? Ay na, mailiwakon kan ka. Angam, inton Sabado kami pa'y kano ang makaawid. Nabibit pa'y laang, mailiw kan. Jakman amo, ngam no di ka makita. Sapsapulan ka. Apay kumasapulan na, kat sa anak mo't amapukpukaw. Si Kamat. Basta, jak makain na no di ka masarungkaran. Wengayam, imay ni manong mo idikalman. Nabartak. Pasensya mo ni manong ko Pan nakaasawa nan samot tan ti arak. Nalabos mo't dahi ta imbagam nga asawa na ti arak. Apay, tao? Agrubrubwat ka mat. Kano ka kade sumangpat. Jaka mo no kaano na nang. Mabayagan ka kade iti papanam. Saan mo't? Sana mabalin nga agbayagak tapasong batak pa ni Sheena. Masiguradom kade asungbatan na ka. Masapalasong batan na. Taadon, tinsagsagot ko kinkwana. Ay, saan aga po sagutam ti babae, ikat masigurado masungbatan na ka. Di namat kinidraw ti isagsagot mo. Di la katagbain na namang paay kanya, kat adon tinaitid ko. Saan ko maadag iti naitid mo ti pangibasaram? Asungbatan na ka ti babae. Imbagman ta nakaawit kan baraw. Kapambanaw lang ni manong mo. Ada ka nung mapanakitaan agayam na ang maopera. Asino nga taagayam na ti maopera? Anya nga ta ti sakit na? Saan ko mata dinamagan? Imbagak nga ikararag ko ti panagbaligi ti operasyon. Awan ti amok amasnop at trabaho na. Ngam kanayon matngad da kwarta na. Dinamag kumatday takin kwa na. Ngam di namat iba gano'n niya ti trabaho na.
Nanang, saan nga ta nga adda mading aramiden da kadagiti kakadwana? Umayak man iti balayo, aning ko. Ne, da kayo mat, Sir Pulis. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Anya ka diti ang matrabaho ni Bantor. Adan samot relasyon nyo. Ay, awan relasyon mi, sir. Agar-aram pailaan kanya. Nadamag ko nga minakanayon kano diti balayo. Kaya't ko lang tagdamag. No maipapan iti panagaram na, awan planok amang sungbat kan kwa na, Sir Pulis. Di trabaho na ti kayat ko amamuan na din ko. Ay, saan ko nga amo, sir? Angam, kasla kanayon nga da kwartana. Kanayon asagutan nak, basta umay dito balay. Anya ka diti dinamag kan kajay pulis. Dinamag na no anya kano ti trabaho ni Manong Bantor, nanang. Kat anya nga bagam at trabaho na. Imbagak asaan ko nga ammo. Day tamat ti pudno. Saan ko nga ammo ti trabaho na. Apay nga ta dinamag da di a pulis ti trabaho ni Bantor. Mas daawak nga rod, nanang. Kasla tik-tik-tikan dati gunggunay na. Adda nga tadakas nga inaramid na. Maamuan tayon to no addaman bilang, nanang. Sungbatan na kadimot ten Sheena. Nabayaga ko nga agdatdaton kan ka. Ngam di nakmatla sungbatanan. Saan ka di nga umadanin ti kasangay mo? Ijay munto amaamuan no anya ti pangngadeng ko. Agpanunutak pa'y ngamin. Sapay ko ma. Tapakaragsak ti isungbat mo kanyak. No anya man ti isungbat ko kan ka, rumbeng nga aklunam. Maladingitan naklakit di no paayan nak. Masapul asi sa sagana ka no anyaman ti isungbat ko, kunak manan. Pangaasim nga rod Tadi nakto paayan iti day tangal daw. Saan ka di nga imbagak nga agpanunutakpay? At tuyak manan namang yarong ayang itinadalos uray apanggap ko ken ka. Ading ko anapintas. Awan pa'y iti bukabularyok ti makiayan-ayat, manong. Saan kamat nga papurayan? Ading ko anapintas. Namnama ka dumteng to ti panawan akaasyan nak. Saan ko akayat ti mang pasakit? Saan ka kumaamang namnama, Manong Bantor? Kasta lang pa iti may bagam, tadi mo ngamin makita tilinaon ti pusok. Sika lang, tilinaon na, ading ko anapintas. Adumat di ta napipintas sa babalasang. Ulitek nga ibaga, abulag to'y pusok. Diyak pa'y makapangpanganan, gapoy ti panagayat ko ken ka. Agar-aram ka kalipay, kanisina, si Kalito. Sigud mo't nga agar-aramakan ko na manong. Itapay lang, ibaga ako ngagsanod kalangan. Tas sigurado, asyak ti sungbatan na. Pagkunam mo't asikatisong batan na manong. Pangalam ngay mo, iti isagot mo ken ko na. Syakit adon, tinaisagot ko ken ko na. Panagkunak, kat saan nga grupro pa iti sagot ni Sheena, manong. Naragsak mo't ang makisarsarita kanyak, no sarong karak. Anyang iti maganam ni Sheena ken ka. Syakit nawadwad ti sapol ko. Siga ngay, construction lang, ti pagtrabahoam. Anya ka diti imbaga ni Bantor kan ka trabaho na. Awan mat maibaga na, nanang. Kan sa anak nga interesado amangam mo. No may dito'y kayat kon apumanaw. Ay, para kanyak. Uray construction worker ni Lito. Ay nasing pagod kan awan bisyo na. Saan akas iti kabsat na amam martag? Wen nga rod, nanang. Ni Manong Bantor, pasaray na bartag. At dapay las-lastong na. Presko nga agsasaw.
Dayta nga rod mo, tinadlaw ko kan kwada. Hello? Kasi tisigod. At naman ang target tayo. Wan, intun rabi, agrarana tayo man ni Jessigo na pagsasabatan. Basta agawan nyo, tapno mabit ti transaksyon. Nalawag? O sige, bye. Ladingit ngay baga ka na kayo. Akaraman ni Bantura na tiliwi di rabi inana. Apay anatilewa populais. Ada grupo na nga guli ti balay. Agtakaw da. Nabayag basita na tiktiktikan mi ida. Nga mi di rabi, saan da nagbaligi. Ay na, unay ka ti anak ko. Apay anakikadwa ka nang iti managdakdakas. Isupay kit di ti Pangulo dana na. Dakkel ti sungsung-batan na itilintag. Mabalod ka ti anak ko, Apo Pulis. Ay na, saan kumabata? Ano tinang panagnak na iso tinakita daan ang uli ti babalay. Mabalod, daano ti mang saksi, nana. Jak impagarup adakas gayam ti trabaho, manong. Narugit akita ti trabaho. Kunak no di da maduktalan. Amo ka din isina nga dak di ti presinto. Wan manong. Ngamkid dawakan ka. Alipatam ko man ni Sheena, ta sinungbatan na kun idi kasangay ko. Anya, sinong bata na kan? Wan manong. Kat no dumakkel dagiti baboy ko. Agkalay sa kamin. Sayang, ta saan mo ama imatangan ti kalay sami. Oh, nagsakitan. Mabalodak lang arudan. Napaayak pa ikan ayat. Oh, lito ating ko. Pagbabawi ak. Naladawan. Awan nasayaat nga itdan ti madi nga aramid no dikat paayon na ti anyaman at arigagay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.